Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jadi kita nih persiapan bubar nunggu azan maghrib. Oleh ke bos. Pak aja. Calon sana galeh. Ngapur Beb? Masa calon sik lho. Mate adane ben ku awake saiki se. Anu ngeblur. Pas kerja. Kamera roket iki. Piye to ngeblur bos. Bebutan sarung raji gos. Lho guys, bebutan sarung iki piye tak wong urip. iso. Jelas ta, Ge? Lah outfit kali. Ya, santri. Lah. Kayak anu modin ya. Dan Pak persis modin. Apa? Emang sarangan kalek lho. Ora kalek barang. Enggak. Iki kalek. Kalek lho. Ini lho, cape Cap kaki buta kuwi. piye to? Panggon bar ki lho. Parane nyesar. So, pinggung kuwi. Wes Lepas. buka ndang anu. Wes buka ki. Di batangan. Wes tenan purung to? Wes sangat sok. Ya, iki 18.00. Oh, 18.00. Wes buka ya. Buka ya. Ayo nang medun, Mbah. Lah kok. Cel. Lah, ayo Mbah, medun Mbah. Ini batangnya. Lah bos nang medun. Nanti ke. Wes ayo wes nah buka ayo. Buka ayo. Ayo Febri. Ya, Bos. Sik. Dienggo sarung. Di anu ade ndi? Wes gak nggo sarung. Gak nggo sarung gak apa. Ade ndi ade? Desela. Karalika. Karalika. Lah ning ndi wonge? Ning jero, Bos. Oh ning jero. Oh ngono bos. Sapa sing anu? Gale. Sopo lho? Teko makamet. Ya. Lagi mendem ora kok. Dadi batala, sela, dang. Sapa kae jenengmu kasih tau ke? Balik kali kok. Ayo dadi batala. Dadi batala. Ndak kok? Cik dah. Jadi untuk menu, lagi kok ganti buka toh, anu nih. Jadi buka toh segone, jadi buka apa? Oke bos. Jadi, Wes lagi kurang tit. dia yo. Batangan se ngombe. Batang se. Lagi kurang yo ditekok legal iki. Wah, gini ra elok ya kok. Wes lagi nih relak jadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Buka puasa. Selamat berbuka puasa untuk Dang. dulur-dulur, semoga puasanya gak bolong. Semoga aku bolong sitok ya bos. Rupoke no ati prasetyen. Rupanya jadi terasa. Nanti patang toh, belum nek ngenteni lho sampai pucut rambut garing lho. Elek tau nih di mau elek tau. Renggan. Alah ki, ki piye to ki? Riz. Ki wis buka ki. Kalau kok malah apa to ki malah gim-giman ki lho. Malah mati. Bos. Lupa. Jadi, kita tripod temen enak ya, tripod ya. Tripod. Kak, kecas Kak. Apa? Pasang tripod. Mantap Min. Kae lo kok kene terus to. Gak modin ya. Apa to? Kene. Opo? Ba ya. Mangan buka ke lah. Ki apa tadi kayak angkong. Wes moroi. Loh, Biasa ya? Dua dulu ya. Percaya masing-masing. Ngombe. Maem. Kayak piye tadi gandang anu ka? Arep kok lho. Bolong kabeh. Bolong pindu wong e. Bolong pindu, bolong. Lan siap bolong kabeh. Ngomong Mbak. Jangan di.
Mantap. Oke, matur suwun. Coba Jogja. Jogja toh. Terima kasih. Iwak sapi ono. Ayam ono kalau. Nah. Wes sapa senengane? Iwak upo yo enak. Iwak Jogja terus iwak boyo. Mbak Iya. Cici wis jan. Diomong ya. Dikai protein. Iki piye toh ki? Guru-guru. Kayak sekrap ki lho piringe ngante ya. Sela mandang. Ibu, Aika. Ibu itu tasih cilik ibu itu. Cilik dadi boi. Ibu itu. Saya tahu banget. Apa? Ya apa? Anu. Ya apa wis? Iya. Iwak sapi. Iwak pitik. Iwak sapi iki. Bayo. Enak. Buruk ya. Nyungir kan kame. Ndang to, ndang. Kok malah klomat kelamet tok lho. Meja kene lho. Wih. Oh alah iki segone wae geser ini siji nggih. Apa ki? Iya iya, tahu sih bos. Culikan posone juga kuat-kuat nih Iya iya. Ini mbok sampai barisak. Woi bolong piro? Ora bolong to, kowe to sing mbon bolong. Oh iya. Bolong. Ya. Omonganmu. Kalah karo Wah, wah. Beda Gaya. Bang, Fabrin badine. Bos. Adit. Ya nek yunge. Dan ndi lawe gati ndi lawe? Cerdas ora? Ulet, ya? Weh. Mbak Cici ngono yo. Mbak Cici. Halo Mbak Cici ngono yo. Nah, Yo, halo Mbak Cici ngono yo. cucu ngene. Mbak Cici. Halo Mbak E. Halo Bos. Halo Mbak E. Halo Mbak E. Itu. Adalah kelompok pamrikan. Piye. Mantap ini. Mantap ya Anda. Joko. Bos, mantap. Lagi ada siapa tuh? Beriku. Apa? Si anu lah ya. Jonge saya tak juga. Iya. Saya ke Surabaya ya anu. Siapa? Pengen roti. Wah, halo guys. Gini. Yo. Yo. Ini. Makan bersama. Wah, matur suwun untuk Mbak Jogja. Semoga berkah barokah Mbak Jogja. Man bos. SS buah truk. Wah, iya. Es buah apa enak iki? Ki buah apa enak? Dewi apa toh? Dongamu piye? Hah? Ngamun donga. Allah malaka sumtu. Allah maka suntu ya. Pak, apa bisa enak ning ngono kuwi? Mantap. Woi, man. Tak tripod ya. Tak tripod, Bos. Tripod. Oh, Mbak Anita mau ceng ngedeli dawet. Oke, berarti kurang Mbak Anita karo Mas War, Bos. Betul semuanya wonge wonge bubar ning bareng. Lah mangan wae. Marmiar siji kok. Ini Bos, ayo. Mantap ora? Berat kali mana-mana. Saya tegeden. Iki kaya kok
Aku tak buka. Kami buka Haris. Saya rin tenan. Ayo dari balik Pak. Ya, dan. Dapat nih gue Aku lu kok bunyi berhenti mana? Kalau dibuntalin naik kamu di bawah hati. Itu kita lari. Jadi tahunnya jumpa kan ya? Iya. Kalau ada yang tadi celok, ada kulit aman. Cuman pulang. Dari yang dia, tadi. Jadi udah kuliah. Pengarang sore ini warung itu. Apa? Ya masa orang-orang nungguin warung kafe. Wono, orang kaya kan daging ini. Wes. Ini, Mbak. Andra, Bu. Ya, mana sana ya? Tak, gimana kuai, Mbak? Dari kuai. Kan kuai tak. Kuai tak. Oh lah aku darane gua apa ini belum sego nih belum. Mulai langsung bumi langsung ngorek. Mau tak milih dari sembarangan. Lagi marawan tuh dongeng. Enggak Bapak 5 Sansan. Ya, terlalu. Oh iso. Awan ki rasanya yang menurut dia. Ya rasanya daging terawon. Jadi mati. Jadi rasanya daging. Lah piye rasane ki Rasanya gonceng perayam meleh bar. bener ya? Isine wong ndak netok. Nah, masa nyepil makanan favorit tok. Alah, tak sate ki harus entar. Tapi makanan favorit itu senenganmu apa? Kok sepil makanan favorit? Aku nanti apa seneng aku panganan iki. Masa seneng? Seneng. Senengane. Lah asu. Jenak Bu. Rata marawan mesti jengkata susu. Jagane wong. Aku gurung
Ini akeh betul. Ya terang itu. Wah, beda gini gua Mana? Tangannya kayak gitu. Oh lanang lu saentong lu cukup apa toh? Apa sih mbok ngomong apa? Mantap. Masa mantap. Saya tahu sini. Mau warak loh. Podo iki. Ye. Apa toh? Kayak es Rokiro. Darun. Rokiro, pengen ora ro. Rokiro, wis iremu ngimi-ngimi sate Rokiro. Endi to satene? Mas Kiro iki lho. Kau ya. Ses dan buas tapi buas. Alhamdulillah gak deres buas. Mau wandeng. Tang cedut. Untuk bangelan tok. Sultan dapat peper mungkin. Apa? Pokoknya bilang Iya. rupane. Masa toh? Aduh duduk ning kono ngket toh. Ki yang lagi. Gak enak, Bos. Sarung putih. Tapi terima kasih. Ya. Ya, oke bos. Jadi setelah bubar, oke dari Mbak Cica Sarung. oleh sarung untuk Caca karo kowe wis oleh. Wis oleh lho lah kok malah. Angel lahli tapi mungkin kata dulu. Ora iki sing tamu go kowe ya. Kowe apa go Febri? Mbok pilih sing ndi? Sing ndi, Pep? Febri. Wis. Iki Rizky, kita Rizky. Mainan ning jero. Eh? Enak ning jero. Terima kasih Pak Cerdas. Mantap. Alvin. Pin. Wis ndi Pin? Sing ndi? Nang milih. Sing ndi? Kuwi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Cerdas. Terus Pakmu sing ndi? Pakmu sing ndi? Pakmu. Ndang, milih sing ndi pakmu? Sing kuwi. Oke, sing kuwi. Terima kasih, Sek. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Cica. Berarti karena Pak Komar karo Saya anggo tak semuanya. jelas. Jadi karena kata semuanya karo Pak Komar. Ini sing ndi? Kamu asal. Oh, bener diri, oke. Jadi nggak teko ben kari sik bos. Ya. Kata semuanya ya bubar, ini ada bareng. Jadi ngono ki konten tak kira kene pokoknya sekian dan terima kasih. Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.